Jesi li znala da možeš napraviti Jaffa mus od samo 2 sastojka? Nisam znala. Naranču i sjediti. Treba nam 200 ml soka od naranče. Gle kako sam to lijepo posložio. Dobiveni sok zagrijati i preliti preko 150 g tamne čokolade, bez šećera, i miješati dok se čokolada ne otopi. Dobivenu smjesu blendati štapnim mikserom 5 minuta, pa izliti u posudice i ohladiti nekoliko sati. Ohladio se. Znate ono kad nekog upoznate pa vam na prvu baš ne sjedne, ali što ga više upoznajete to vam je sve draži i draži. S ovom Jaffom nije tako. Prvi zalogaj je isti koji 15. Možda da je malo više naranče, možda da je čokolada malo slađa, možda su u šumi, a možda jednostavno treba probati nešto. Jaffasto je, flafasto je, probajte ili nemojte, život će vam ostati isti. To je to za danas, a za sljedeći put definitivno zapratite moj profil. Pusa, čao, bok!